Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Perezida Tshisekedi yavuze ko Perezida Kagame amutinya ku buryo ngo adashobora no kumureba mu maso. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yikomanze ku gatuza avuga ko mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda mutinya. Ari mu mujyi wa Mbujimai mu ntara ya Kasai y'Iburasirazuba, yifashishije uru rugendo nk'umwanya wo kwibasira u Rwanda na Perezida Paul Kagame. Nyuma y'uko ku cyumweru tariki ya 15 z'uku kwa 12 bombi bagombaga guhurira mu nama yagombaga kubera i Rwanda muri Angola, gusa birangira uruhande rw'u Rwanda rufashe icyemezo cyo kutayitabira bitewe n'uko Kinshasa yari imaze kwisubira ku munota wa nyuma ku ngingo yo kujya mu mishyikirano na M23. Nubwo Perezida Paul Kagame atigeze ajya i Rwanda, Tshisekedi we yagiyeyo ndetse anagirana ibiganiro na Perezida Joao Lourenço wa Angola usanzwe ari umuhuza mu bibazo bya Kongo n'u Rwanda, ndetse na Uhuru Kenyatta wahoze ari Perezida wa Kenya ufite inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu minsi ishize yasobanuye ko mbere ko Tshisekedi ahitamo kujya i Rwanda yari yabanje kumenyeshwa ko inama ye na Perezida Kagame itakibaye, gusa ahitamo kwinangira ajyayo mu rwego rwo gukomeza gushaka urwitwazo. Tshisekedi ariko we avuga ko mbere y'uko inama ye na Perezida Paul Kagame isubikwa yari azi neza ko mugenzi w'u Rwanda atazayitabira, ngo kuko atatinyuka kurebana nawe mu maso. Yagize ati, ubwo najyaga i Rwanda nari mbizi kuri ya mutipe Perezida Kagame atari buze, akunze kumpunga, arantinya, ntabwo ashobora kundeba mu maso. Iyo duhuye mureba mu maso hanyuma akareba handi. Nyuma y'aya magambo, abanyekongo benshi banenze cyane perezida wabo, bunga mu ryo Perezida Kagame yigeze kumutangazaho ko ashoboye byose usibye kugenzura ingaruka z'ibyo avuga.